Mashoni. Tukulok tial multsikwatvil. Umeya umuch kabil upek balwaye. Lenuk besajoba, que xiwatanulik sikawole. Wake shenka ubeta tukultiku yutzil, watakuk asil, bashtzokutzaitech, bashtzokulusiktech, wabashkatz iboltika uchu kietele mayat ano. Tumenchen hali beijelu binuyap tal masht antu yo lalo. Helo, tel aholtik baasyan yetel bashkutal tupachil kinti alktane, kink atik. Teche kubei talwabetika meya ichil mayat an, ulak bali, haiten uchantech wa wui mahyan mashop kubinobu betop trámites, vale mishtunata lut anob, uhachkasile, letiwa tulakalong unah kanikle españolo, vale ulak makobo mishtu sahaktalob ulobil top derechos. Mayat anway tu no lumil Yucatán una binupe en no lumil kanan bilingüe maya yete ichkaslantan kiwalik tune le balobo tsokumeyata bash kanan tune ka alak bishku meyatin bistun abet le kuchilo tush masho kutango maya ka pacha kuchilo ka alak bueno tela ki binte to hola no tume yanit ana yanina ata ichmaya kabet tunu betcha kabet muyandanu pues mulmeya yetele maya kasha no kabet u yohelke lehela upe pastali yanton yaka ana kon yaka uya kon ichmaya yaka pacha ekalike kabet le halacho bokut anon ichmaya tume no le bet kabet titel kana kanik maya mak tuve Michigan le tone servidores públicos hectush meyahe ma le kutalo ichka kabetu kango español to un servidor público que timeya kabeti kanik maya tianik wanti o tianik meya Michigan tsaki servicio de servicio ma le maya kasha no kabet u yohelke lehela upe pastali yanton yaka ana kon yaka uya kon ichmaya yaka pacha ekalike kabet le halacho bokut anon ichmaya tume wamai lehela keshka anak helas ley almat ane wamatek peksa matu patek peksik tombe maya kate ke kalike upe pastali yantone min chenti kupatli tu sokimane enik anik maya basikati Patlo tiene el práctico no voy a pasar en práctica entonces tenemos tiene el práctico no español hola tone paso para la chais maya macha es saki wa coche tu pelo coche el gobierno el tan ich maya kawila bas como beto ko mako yanti obligación kashantico de un tultran por interpretar Helo, hestin wa ala kahkaho, watech kat anik mayay, manwata tukula kashtik meya, tumen kat anikelet ano, wa betika meya ich atan? Pues uchekin tumen mujer an maya, mujer it maya, pues jepasten ya por la ho ya lo beita y meyatik las palo, hesh pues tak pahati las chanilo tu shangelu beita imbin igual bombas ichmaya wa hansho kikilkano bichmaya wa insolik wa ulak wa in conducitik le evento ichmaya anti higelas puchilo tigelas kajo biete tutsashan tenopata le kajoltik ya marco que le maya tano se encanan y se encabeta yo heta tile meya kimbetke yo la le te capata ki natik te capata ki bueno que ni week le bash ku tan actant le mash ku bi yo la lo pe ko anle te capata kshani solikti bash tan bash ko han tan actantik be shambash bash tak uncha ku bisi te iwilich le maya tano le tie kutsakti ton hach ye abach baan hach ye abach kambal kutsakti ton tumente che wow he mayat ane keshach utske te le zona arqueológica que chichitabo hach ye abach awet win kilo piete le mako ukonik le artesanía so
utano ich maya utske shikeche tan saludar ko ichil amaya tane hach letio shane ukimak tu yolo tume baasten tume leche mismo tan ke makan ko le maya tano leche kutsai titech akaotik ya abach u clase si esle uchbem ceremonias comendalo wakesh u formati u yuchul pakal ti bashop ku sementa te ichkolo ti u clase si es bil tu clase si tia cabecha a kanik diferentes meya hop tu meya hop tush ku kata tak mayat Antes wat ala ichile yash programa ubo letano helili utsaitech superpoderes vale beishan kuluksik. Helo kaje samansik tatukul achak a superpoder tumen. Fukasta mak tu yila tu chunu yila kanan mak ti meyahotia kanan uyohetik mak bishut ana bishuya alabalo beiti medicina e doktorobo wak mak ohane ubimak kubine doktoro temehen kahobo uchlobe wa yanutu mak ohata kuya alita kutsolke wa naat kobe bashken betu bishken tsako mak letio tune ana no kanko pero igual que beishan ana no kanko doctoro abogado betene financiero igual que tula kamak anu kanik amaya yo sabe yo chen shik echan kaje waka tu shakashike uyanta mak ana no antu yetle helu betu natke me llegó be kutango maestro me más kutango mano maya kutango letie la más nach satiu tu kulubet kit negocio bastu kashan ke u sep kunsiku konon le más kantak mano yanu koni manik bash kunu kaste kutsoko le uha sile usebla ki kununati lo baitele mako to me ichma yauta Vale ka aalik. Wa pikah kusihlu tu kuli usibi utani yetel tulakal le meyapo mi leti tushkano chau mu tielu beital u zanil kun salvash kutlika Beito no ite tonke kahak u tal maya u tile kun chilobo tu menja ma ko tsoku u kambalo tsoku u yohet ko bishu beta le helo tek inaba yan ma shelu beta lu betke Igual que bashkate yuchle tulakle mash koshalik tanun pak alobo watsako pak alobo kabet es que tan ulolan kilwa tan kayanu yichle pak alo bishit bashkate iguale kabet es que le maya yanumu kabet kana yetehel betu meya yal hetusha que te bashke taktones kabet katik bio upe mulme ya machen chupatur chembastone kabet yansamak kasik yansamak kasik dolate ma talami ma no hoch me ya lovely chembashe kabet talu tukuli Mai wohelte eshi vale le bashop uyika hachkulik sikin wol tumen kuchik besikin mayat ane ma chichantutanu lakt ano bi jetele hel tushe una huyu baal. Konesh tuklik, tsikbaltik, kashantik, mashoni. Umeyahumuch kabil upek balwaye.